الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Alhamdulillah hari ini Selasa 4 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 16 Januari 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Nangyu. Dan dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf dengan pembahasan fikih kitab matan Abu Suja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على